Baagi ba West Village ba re ba santse ba sa babalesega mo kgaolong ya bona. Seno ke le mororo go rometswe sepodisi go latela go betelela ka mogoso basadi ba le robedi beke di le pedi tse di fetileng. Ba re maiteko a bona go lopa tsereganyo ya sepodisi mo bosenyi jo bo tsweletseng mo kgaolong ya bona ga bo a ke ba sekegelwa tsebe go fitlha go nna le matlhotlhapelo ano. Ba ne gape ba re go nna teng ga mapodisi ke ga nakwana. We feel like a little bit safer now that like it's a lot quieter. But I mean, it will probably just stay quiet for like a few months, and then it's gonna come back because people aren't stupid. I don't know. They have resources from everywhere, and they're not been running this thing for a few months. Like, and the police only came like this one time. They usually don't even come out when we call. So. It's not, I don't know if there's going to be change for long, but there's change for now, at least. Le fa go le yalo, bangwe ba itumelela go nna teng ga sepodisi. After the police was getting involved and start cleaning up, the crime going down much, much more. Some days, yes, you will hear some noises, but it's not like in the beginning. Before the stripes, I didn't do nothing. We didn't sleep at night. We didn't sleep at all. Just because of the stripes of the schools, they intervene. Mosha wa dingwaga di le 15 o gareng ga babelaelwa ba le 14 ba ba letseng ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Krugersdorp ba lebagane ke ditatofatso tsa petelelo go kgothosa le go nna mo nageng e se ka fa molaong. All the 14 accused persons were part of the 82 that appeared last week in court. So now they have been separated from the 82 because remember that the remaining suspects are now facing only the charge of contravention of the Immigration Act. Ba botšhotšhisi ba bosetšhaba ba santse ba solofetse go ka tshwara babelaelwa ba bangwe. Offenses Timo, SABC News, Krugersdorp.